Lijep pozdrav, Ivan je danas opet s vama. Evo, kao i jučer, danas smo za vas pripremili jednu prognozu naših kolega sa talijanskog Pro Tipstera, koji su uzeli prognozu našeg tipstera Ceberleanua, koji je bio iznimno uspješan na utakmice talijanske serije A, na koju ima ROI od čak 29%, znači zarada je njegova gotovo 30%, što je fenomenalan učinak. Pošto je Ceberleanu odličan na utakmice talijanske lige, odabrali smo utakmicu između Cagliarija i Fiorentine koji se igra sutra u petak u 20:45. Cagliari je trenutno u dosta lošoj formi, u zadnja 4 nastupa momčad sa Sardinije uzela je samo 2 boda, a povrh svega uspjeli su ispasti iz nacionalnog kupa protiv niželigaša Pordenonea. S druge strane, Fiorentina prolazi kroz jako dobro razdoblje, neporažena je u posljednjih 5 utakmica i igra sve bolji nogomet. Naš tipster Ceberleanu zbog toga predlaže pobjedu gostiju za koju se može dobiti odličan koeficijent 2,22. Nije ovo neki zicer, ali je iznimno dobra oklada po ovako kvalitetnim koeficijentima. Evo, ja vas pozivam da nas i dalje pratite, da objavljujete svoje tipove na našim stranicama, pa možda jednom i vas odaberemo ovdje za objaviti, a isto tako pretplatite se na naš kanal na YouTube. Lijep pozdrav svima!